Beda kiai aja sabar. Hadda menika mau keluar kopi, pak kelopai teh beri gula. Engke, yang gula tak ngapa, lah pola ni syuting. Tak nyaman, pola bangsa guru nih. Kopi no. Tadi kiai mana kan minum kopi, ya minum kopi, papai. Teh beri gula. Indah suka kiai gini, masuk ke dapur, sampai masuk ke dapur ada bu. Gula na berde. Tokorcot si Adam. Aduh. Tak beri gula. Keng kiai ko mah tenang, makin tamu enten jo tako ke kiai, tadi nis manis pakun. Corona rasa mimba. Jadi, jadi, ambianin bini nih guru makin aja acen guru lah toh. Saya mau baru senekel, kol berempa masak gila. Sial. Kol dua malam mereka. Oh ya. Arab apa mah? Arab. Taruh. Mana kanding sekoni mah? Kaburu lek kantor tak kono tau. Torona cen gelu. Mati bag mamian bangun jasa ni kan? Mati lah cen deh, boleh kentro laki apa boleh? Boh. Mun babi ini babangan bangun cak. Mun iba kima ayo. Bangun cak apa kan? Bisa kubaan mana terus bini boleh. Cuma ke kotor anak. Aduh, pandang keberadaan gitu. Bangun cak ada iya ban. Ya mama ban bangun cak ada iya iya. Hendak terus ya tokar mah. Si anak apa tak kerja deh. Apa yang apa? Setong nabi ni boleh, setong laki ya boleh. Pangojaan, di matang apa ni baik. Ampan anu, man menyaman, kita nyaman. Kenapa? Nabi begitu. Nabi itu tidak pernah mencaci makanan. Tidak pernah. Bila ada anda ada tina. Baik Nabi Nabi, bunyi pangocak. Mata itu atene keng, kencing manis aja dah. Ya mohon geran bak memperasaan nom tu sekun ni. Mun tela pak de pak kencing manis. Oke, ya nom me begule. Tepang saku kencing manis gule. Alhamdulillah. Dia gula jat liver man, jat putu manis. Kan bak manis. Arian nere. Kok pernah pentas salah man yun. Curiga mo no, loreng dinan. Kiburu yan, lam na sa tiyala curigaan. Manusuro ka tangatero. Wes mayo. Para rabu, sebetan gula mo jakin. Tati gula mo toro pengajian umum santunan anak yatim yang diadakan oleh Masjid Baitul Amin Panikah para Rabu ngereng. Kapan hari suatu saat dan di tingkatan monggo. Ben gula minta tolong. Oleh gula minta tolong. Kan gula lah pidato saja masa patak ni bentai tolong. Bener. Empian mangken ni kesampak kompak. Betul. Banyak tak banyak? Posa tak posa? Serabai sing isi pengajian. Posa ke dari ya?